Ye doba de twe diampon ye wase. Wo mo bromu ni adoye onam doba mezi asoma adoye atoyen. Aye ye nka ni dinda. Amen. Musumfa apostle kwa mama sani mu na edi ahiemu ne. Ye beche oba de ye wa nasem. Ya we hu ye mobo emfa ne doba mezi aso. Amen. Adofon we de ye boni tetew. Yes. And the preaching topic na ye de ba no. Ya to dini se Adom Nkwa Atemuda. Adom Nkwa Atemuda. Adom a wo di wani atoso no. Okay. Nkwa Atemuda. Ene wadom mre. Amen. Ti se ya ncheche mu ankyerɛw na trase na de wani to adom so a obedi do konkwa. Ti ye beba mu ntam se de be ya ntiase ye beba. Hwɛ de atwa konko kan ha. Me patro asem we asem bi a awura gan awura wiasa fa na nyina. Ene obi ebia na no se ye wadom ase. Ye ni mrase. Ye wadom ase. Ye ni mrase. Ye wadom ase. Ye ni mrase. No oti aso dem no wotwempra ye wadom ase. Ye ni mrase. Oti aso dem obi akobia petition ba. Okopɛ sign writer. Wabecho dan say God is king a petition ba. Che so nyame ne hin so onye den. On petition. Ubi sa no ye wadom ase. Ye ni mrase. Adom ase ye ni obi se ye wadom ase ye ni mrase ntinu. Ube she Kristo ni ba no wa share short skirt. Wa mo open front, open back, open side and side. And onam Kristo no ye wadom ase. Ye ni mrase. Ye wadom ase ye ni mrase nti Kristo ni ba tibi sha ya ma we. Apuskele nke 5 minutes curfew alarm pine ye kodi ye odi ti asori fie wapo na nim se ko na chi tu Fanta face Coca-Cola body ubi se no se ye wadoma se ye ni mrase ene ye wadoma se ye ni mrase nti obi ti aso dem ne chi kochin ro so nyina no be wie na so dem eye be ko ba bu ni ye kocho kunkunum ye biebem ni awe se Adom Nkwa Atemuda na ni Adom kra ne dian ya ka Adom ya de ba de onim wei na ate Ghana na adwi peteshi anya me bebie mu akyerɛw yes na akotra peteshi ba na wi peteshi ade nyansa ya den ato ho wiase na ya timu sa no eprekwa na wie ya yes Bible ka asɛm no kwa wa wie ni wa wie asɛm no ka o se nna ne wadom mre wo de obete nsɛm no yie pa ya ka Adom a ma ye benya edin Adom no odofo asɛm no mu dɔ de be benya Adom no asɛm no mu dɔ eti uka Bible no a no an pepe mu a the problem baba one pepe mu the problem baba eti be sam bebre yen ko twokunkunum na twokunkunum bie nsam na ni nyadan ema yen amen amen hallelujah amen hallelujah amen yen ko radie bi ewo Exodus chapter 19 verses number 1. It's not chapter 19. Koso verse number 1. Koso Etifia semno. Ko Omani Drusina. Koso omani Drusina. Eda Israel for si free mizima asase so. Eda Israel for si mu free fa. Mizima asase so. Hallelujah. Amen. Kan obiam yanko. Wo say Omani Drusina. Ko Eda Israel for si free mizima asase so. The bosumi etoso miensa pepepe. Eno budu sina sere so. Wo say dia Eda Israel for si free mizima asase so. Koso e. The bosumi etoso miensa pepepe. Eno budu sina sere so. Eno kodu sina sere so. Omani to free referendum no. Omani to free referendum no. Oba sina sere so. Oba sina sere so. Abechi nsraban. Eno obechi nsraban. Awo sere no so ho. Awo sere no so ho. Israel for chi nsraban. Israel for chi nsraban. Awo be penani mu ho. Awo be penani mu ho. Na Moses furuko Nyankopon nkyɛn. And Moses furuko Nyankopon nkyɛn. Nyankopon firi be pon so frɛ no sɛ. And Almighty God Yahweh eka kyerɛ Moses sɛ. Sɛdeɛ ka kyerɛ Israel for nie. Ɛne Israel for nie. Masɛm yi nkɔma so. Mora ma hunu deɛ me yɛ no. Mama mu deɛ me yɛ Misrim asase so. Ɛne sɛdeɛ ma so mu kɔ Ɛne ne sɛdeɛ pɛmɛ me so. so mo kɔdeɛ ntaban so. Na me de ma ba me nkyɛn. Ɛna me de mo aba me nkyɛn. Na afei. Sɛ mo betie me ne. Sɛ mo betie me ne. Na mo di ma pam so. Na mo di ma pam so a. Ɛneɛ. Mo ba yɛ ma ho deɛ firi aman nyinaa mu. Wɔdi ɔman Israel ne bɛyɛ na ho deɛ firi aman nyinaa mu ɔdɔfo ti aye. Na me na nsase nyinaa wɔ me. Ɔno twɛdi ampɔ ya wɔ ne na nsase nyinaa wɔ no. Na mo deɛ. Na ɔman Israel deɛ. Mo ba yɛ asɔfo ahemman. Ɔhɔ na ɔbɛyi na asɔfo afire. Yes. Wɔsa dan ne ɔman ne dan. Ɔman kronkron. Ɔman dan kronkron. Ɔdɔfo tie. Eti Nyankopɔn tu so Israel ne ne man pɛ. Ɛnyɛ declare man aka nyina sɛ Gentiles. Asɛm nyina ni. Wow. Wo Nyankopɔn tu so Israel pɛ. Hey. Ɔfrɛ ne ba mu pɛ. Ɛnyɛ declare aka nyina sɛ yɛ Gentiles. Etu Nyankopɔn Israel ni si middle of the world. O scientists yɛ calculation na ɔkɔkyerɛ bi ɛda deɛ ame no Bible na me de adwuma. Oh yes. Me kan me nya scientists. Ɛna me the scientists anu asɛm. Ɔmo wi ase da. Nyankopɔn Israel man or the middle of the world. Yes. Unim ba bia na asase pem. Na
ni baby na sa se omo ni baby o man no odi wa fire ne dia no odi ese 2 5 Ezekiel chapter 5 verse 5 Sanya ko posie de so oba di nyako posie ni Jerusalem yi wasi Jerusalem e wo yisi amamu no midnesi amanaman tam wodi ne si amama nyina dan entam na nsase nyina twa and nsase nyina twa wa dan Asia. it is at the middle of the world we are simply yes Bible na kawo dukrem et you go put your mind in serious thinking yes and when you can say where your mind come yes and here can o sin nsase atwa wa hye nyina no what you dis here then Gentiles ya manamnamufuo wo Holland wo ya mamamuni Jamaica mamamuni everything France amamamuni US amamamuni Spain amamamuni Germany amamamuni Italy amamamuni Denmark amamamuni Ghana amamamuni Togo amamamuni Nigeria amamamuni Burkina Faso amamamuni Côte d'Ivoire amamamuni Mali amamamuni South Africa amamamuni Zimbabwe amamamuni Zambia amamamuni Congo amamamuni wa declare nyina and what do is na your man konkron yes there a man no be can say bia utimi sa na dwen wo fam kire say eh sum ye nyam yan sam ba bo neba udika oh yeah one fire udika one fire oba de man ti asem amen it was a man ni nyina etu ka ba bu no a Bible can say bia kirawo mo ati ase amwenu say onigo pon fa Israel dia anya hade bia odi Israel na ene man okay o man Israel na odi ene man no hallelujah amen and na tamusam and the ransam he found way in first obi no Israel ba yes etie ko Bible no onigo pon the instructions rules am Israel na so na nyedi mo Gentiles ni yes adentia enyo no wa boy en dia na so no nanu masam wan fa my Gentiles to get the 71 the Bible no to 7 verse 1 was it one amanaman fa nyonko one na kasa no nyankopon ya one na kasa no yes was it men kasa yin one amanaman fa nyonko was it nyankopon bra Israel for no so many amamam for fa yonko se awrade nyankopon me bisa question okay na omuni am fa yonko no one na boy yin nyankopon kro ya o omuni am fa yonko no one na boy sister brother me preach Adom so much wo my business statement from New Old Testament now there be we New Testament now but I want transfer them no Nkwa sasam na so for town na popo na ke chese Adom na bajo that's why my name man Nyankopon menwuru o left and right no just one you be Nkwa no yes who ka chese ya Adom na bajo no no bi akwa obi reburu no to ade Adom arakwa no malakwa Adom arakwa wonti Adom na se yenka obi dabi ana wiye bremu wodi adaka wo ke ba bum no menko one amanaman fa wodi nyonko ko bra Gentiles no obra Israel for say omuni Gentiles no fa yonko se nyankopon dudu asase akofa no so what the papa ne ka se menyame dudu asase na mokofa no na me pam amanaman pifiri wanim na opam ye firi enwa ne boy etifo head obody gigasifo mushia gigasifo munko amorifo mushia hitifo munko mushia amorifo munko kenafo mushia kenafo munko perisifo mushia perisifo munko hemifo mushia herifo munko yabusinifo wo nyae ancient names abay modern names mushia info yabusifo munko amayin so do ama wo do mo anwodene atwetwa hia nyina mo wonyankopon yoma wa wonyankopon se me yi wo mama mo a mukuom hifo ne wona bo nyankopon mo yasho monsa wa pasa basi monsa wo mpasa mo hu omobo na adeti no ba di nyakopon ko ta ma o ma ba ko achi awan hwe ni ye wo beka se tia papa no wo beka se tia papa no wa yi o ma ba ko dia ne dia yes and what the thing akanya se Gentiles eti mama mu ni dia nkwaje pa de na ka bi ni ye fam dabi na ka bi ni ye fam etu pase Peter beka se mi ata second Peter chapter 2 verse 12 verse 12 wase me ka say wasi yele mo die wase ye mama mu fo ye te se mo ye ni agre aba intiri ka so obi bo abrabo boni wo wi ase fam a yeah Nyankopon declare ne awie brem o declare se mama mu ni yeah and so be ji ya ji nkwa me se ye dia obi be ji o Nyankopon dia na de won ji ni ye no ye de na koye tete mama mu ni ye de na ko jama tete mama mu ni etu Nyankopon say sabre no declare ye
Yes, so they tell you, yes, bind your boy, and say, but she say, Atemuda, but she say, yes, a woo shamba munia, or the James Street, no calf, no ben. And quite be any hot at the man. Apostle so many quasi some Nkwa, and you feed your young one gentas the other, your name, and a papa one tiang, yet you are by a Atemuda or Kwashi, and to a mine where you die in mine, some man in Kwano Bohobra, some man in Kwano Mashadia, some man in Kwano didn't not to be adding Adom Woma, or Medina Shadia, or of war. So what you preaching here, who be you a Junior Flatumso, no shabba about Pabia day, Abo, none want to mra, none quite big catch so say, Atemuda. Adom Bajiwa, catches apostle quite myself so boy. One check about me, yes, or so for when one check about with day. Yea, at the topic can say, hallelujah, amen. Adom young Atemuda. What a transfer to Adom so, Monsieur Adom and young Atemuda. At the name, no, come out doing some. Yes, I'm a baby up, Abba, young Psalms 147, verses number 19. Psalm 147, verse 19. Oh, you know some Jacob. 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 Now, or in a shedding at Atemuda. Hallelujah. Amen. When you pass away, or in a shedia. Well, you know some Jacob. Yes, or in a shedia. And in Atemuda. And in Atemuda. At tomorrow, my Israel. And in Nashedia, or maybe a yes. Nashedia, Atemuda, or maybe a yes. Or in or my Israel. On your mind, there are sad. Na Atemuda no so. Na Atemuda so. O ma biara ni. O ma biara ni. Munyi Awurade aye. Munyi obaade ya waye. Yes. Na Atemuda obiara o ma biara ni. Na Atemuda o ma biara ni. Hallelujah. Amen. To because o van Bible no ntwentwa ne enwere ona. Bible hallelujah. Odika. Bible ma no. Yesu ya dada. Odika. Odika munya ne yamfa man. Hallelujah. Amen. O Nyankopon twediampon Yahweh. Yeah. Of a man back. Quotation here, 147 verse 19. Osi oyi na sam kire Jacob. Oyi na sam kire Jacob. Ordina shede. Na shede na Atemuda. Ni na Atemuda ma Israel. Ma Israel. Onye oman biara sada. Na Atemuda no. Na Atemuda so. Oman bi enim. Oman bi enim. Ete say no. Di esua dia. Obi ka se mo fa Israel for Bible nya dai. O kasa wapu Nyankopon. Oh yes. O kasa pe wapu the creator. Yeah. And when I made the Bible pepper and say, what I was say, when young Popon, Chediampon Yaweno, or my Bakuno Fadi and Emino, Mutias your kind, or Casabiwa, the 2015 verse 1. The 2015 verse number 1. Infinitians will be a year. When the Mutias your kind, Jabby Mucha, or see Israel, Nibia, Infinitians will be a year, Jabby Mucha, Infinitians will be a year, Jabby Facha. Said the 1 year Munchen, said your Munyamunchen, or the family or the baby family. Israel need be confirmed, or Kobobi say on a young Quenchaya. On Sunday, sir, on to ya. 9 years a Fachano, a young Vinician Fachano. One day, maybe a preaching be afa, but biblical event. And then now Roman 4, a year share calendar. 28 years beyond. As I said, Bosumi be repeating, a Phoebe, when she repeating. Yes. Maybe young teachers, actually. It is Abraham make us say, Unima, Mechawa Debi, 1964. 1964. Yeah. 1964 calendar. And you be used to 1992. Yes. 1992 calendar, and as I say, you used to our 2020. Yeah. 1993 calendar, and you be used to a year 2021. 1994 calendar, you be used to 2023. Unimwa. Yeah. You be used to 2022. It is a year used to 2020 calendar. We open where maybe you won't preach a child. Much shall say, event repeating 28 years, 28 years. Yeah. Na biblical calendar no emunchi hye no de ayaduma emunchi hye ne yaduma event ni mu nsam no uguru ebe yi se we no yes na lot of forecast atimi atrans ye hu se number we 10 years 10 years yeah it's a lot of forecast at kwampo no omutumi asu anyansa bia free baby it is obi catch me say we be hye come say 2020 nso be to dodo a e be to a onya de okan no ko check 1992 yeah. Amen. Amen. We are not checking you 1992. Yeah. A repeat it. A year 28 years, 28 years. Now 28 years biblical event in Kasachwa. When you go pass 1 day be in 100 first saying 1 day. 1 day be in day. 1,000 years. Now 1,000 years here in day. 1 day. It is 28 days out the year month no. And what you be see 774. It is 74. Yes. 774. Make what my ohe because me young teachers you know what my ohe pass for the papa kwana mo nyan chacha
na kofini amana dodo agye wotrim sia de as what my I can't connect teach his number me halato ebaba influence so bia it was influence so bia wie ya jabiri bi mu cha said the one yam nchani said is afo ni nyam nchani or the family bi or the bibia family bi a wodi bibia family nyonko na nyam influence so on send nyonko na nyonko no ana wodua ni se wontua every say ya pa na de cha fa brother yanko pa na de che e de ama ono ano se fa cha no ona na ni de obi na is afo bi sa kwashi se papa na amamu ni de se odemeka Minya na se memfa ncha no sane no dia oluma beka oluma bie na no se mamemu ni de joso no emane na ntin gwanya dan enkafam sane no dia sane no anya dan ontua na so bibia wo ni unye ize ni de wo kadia fa chano na wa na boy yan muya so se papa no boy yan ono boy yan dia ni asem ni mu odu asem ni mu odu sister brother papa mu ye Never posi say need your do kasami ye for channel. Mama mun dey 10,000 years cra jiwa dey. Oh. Boni bay. Say ni trim policy wa boy ensam moa. Yes. Atemuda be dey. Na kese na ni su kwa hu kaka. Me kan babo na me wra ho. Na ni su kan Isaiah 40 verses number 11. Isaiah 40 verse 15 to 17. Isaiah chapter 40. 15 yanko. Verse number 15. 15. Was it amanaman ti se bokiti hu su koko. Awon 170 osi dan. Amanaman mu fo. Omo ti se bokiti hu su koko. Ye ti se bokiti hu dan. Bokiti hu nsuo. Obia utimi di bucket, with the boat drum na the sensuo. With the boat drum na the sensuo na oba sensuo ni bi dan ene nam bucket no. Ah so koko. So dan ko. Wadi no ehunda. O se pono sa no hu yen. Ohun ye nsuo do ye first the drum. Hu ye nsuo esan bucket ho. Ah so koko. So ko. Na ni beji mama mbudi bi hu a eye 1111 bi. Na ni ji o manya mama mu fo nyina. Wo bom se insaniam futuro. Insaniam dai. Futuro. Amanama nya hwi wonani mo se Nyankopɔ se ya mama mu fo ye nya dai. Ye nya hwi wonani. Ye nya hwi won ana utiri nkwa. Wo ene ye bodin wa ha. Ye bo Nyankopɔ din wa ha. Na mama mu ni ya wo ye sumsum ni no. A wanya chafa ni bi no. Wadum bredi no wonti adum na se ma wo bia dem adum no kwa sha Atemuda. Da woni so briw. Ya woni so briw. Wo de tie babo no. Amanama nya hwi wonani. Wo amanama nya hwi wonani. Obuom se. Obuya njentas ni se. Ade anya hwi. Ade anya hwi. Ani ade hunu. Tina bibia ni a o se ni woni eze ni de jano woni mama mu ni de jozo no o mu yai samne mo du samne wonwa me twani straight na waba ye me si kowa die bi obi si Yesu Kristo ba ya no me answer be ko no me kwa cancer bi ewo eye Deuteronomy 14:21 yanko. Deuteronomy chapter 14 verse 21. Yenti obo ade asem. We are not for Genesis. Yes. No, what for saying Leviticus 32. Was munni abuafunu. Munni abuafunu. When you go pocket chase after so many. Munni abuafunu. Munni dai. Munni abuafunu. Munfama ohowo. Na pata. Obia wo hwem wo fie bia for ohowo no 2 3. Ohowo. For ohowo no 2 3. Manya abuafunu. Odi Israelfo no se wona hyede no wo yeah na mmom no ho wone de ono ni hyede bia edi toma ho anase toma onanani keso ndi onkowe na no menya dan wo de oyo man kronkron ma me wo de mo yo man kronkron ma me ade ne Nyankopɔ anya ye gentas ne sa no si Israelfo nya abuafu mo meton pa ma ye ije ni no we da no no to abuafu no de ama ye gentas no se toma ho wo to bia mfa ho wo tuntrim no be answer for on an enya dan ma be repeat our New Testament ma be repeat on an our New Testament the New Testament be declare no ene on an na kire onipa ko oye dan o kom ho asema kire wo odofo woni mra ho so me ma me papa ne no wadom mre ne no nkwaje da e mo bi na da nka nchesi di adom na beje osofo yi adom semfiri wani ka adom asema ma nipa ni hu se na adom bre no ode hyewi no ma nipa ni hu se na adom bre no ode bo adwaman no ma nipa ni hu se na adom bre no ode wim petition no wo se na adom no kan se gubu adom na dai asa ncheche ni nya se mo de Nyankopɔ di adom no ba tu timi di body bi ese ka wo body nim Nyankopɔ di jawo we jawo was adom dem eno no jawo I was aboni nim wan fa nkun se fa se sawadwene to ya no se chale wa fa make wa koso tre we mi bi anya ye die nkuru prako wakum wa sebre no kwa
ti wa wutie mi nanu adom re yes nanu kwa jeda nya Atemuda ne dia adom beje wo adom ni se ye jenta ye nka ho na fa de ye di abeka ho yes adom ni se ye jenta ye nka Nyankopɔn sam wo ye mu na fa de amamemfo ye ka Nyankopɔn asam yes eno ni adom no yes ena adom ti adom na ba ye nkyɛn yes se ye nka ye nka ho no na fa de ye nko ka nyamesam na fa de ye nka ho no ye metie nyame asam wa dom bre nie nkwa je bre nie ye ho ntuma nse no wa ye den anya so kan se bu se ka na ka se wo twan ma judgment day ye de adom abade a wo be di wo dokon den kwa Exodus. Map asofo na dokodoko sem wo bonum nu. Omo fa dokodoko sem njare enyum. Exodus 22 verse 32. Verse 31 no. Kwa mo ye ni pa konkron ma me. Oni bu posi isi afọ ne dan. Omo ye ni pa konkron ma. Mo ye ni pa konkron ma no. Mo ni enam bia ya tete wo nwuram. Mo wi nam bia ya tete wo nwuram. Mo ntonkyere ma akraman. Oso mo ntonkyere ma hwan ya? Akraman. Eti wo akraman. Onanani. Owo. Ye baba ehwo. Yes. Akraman. Onanani. Oh, 3 or famo kramanti ye ba ko hwen kraman wo New Testament so toma kraman yes hey ade si toma on nani sa toma ho e fe ni we se toma kraman se no ho wo ni bi timi se sabayan kraman okay e fo adwun ko bo kraman wo dabi ho stomo ni ma me ka cha mo wani mra ho so papa no ba ni no boy ye no na hyehyɛ no wa shato on emu do uri hade be ba bo be wa asam no be yini ho adi o yini ho adi o Matthew ye kwa se bua o Matthew chapter 10 verse 5 Matthew 10 verse 5 yes Christ aba asma for the juma ko dumienu yi o se dumienu ana Yesu suma wo o hye won se ana o hye won se mummane nkɔ amanaman kwan so o so mo nyadan mummane oso mo nyadan mummane nkɔ amanaman kwan so mummane nkɔ infa amanaman kwan so mummane nkɔ amanaman kwan so mon hyɛ ne Samaria kuro biaram Yesu Kristo a obewuji ye no nanu asɛm ni o wa be fan krofo atreni wo omo ko kasa mu a asɛm ko picha mo hɛ na mo fa preach na me dia bele mo mon fa nkɔ amanaman kwan so fa nkɔ amanaman fu mummane hyɛ ne Samaria kuro biaram mo hɛ na man kɔ hyɛ Samaria kuro bia de na man kɔ hyɛ Samaria kuro ba dia 722 BC yeah Meka BC just before Christ. Yes. 722 BC Israel mu chemienu. Yes. And yebenya Judaism, yebenya Jewfo. Yes. Wow, Solomon wu na chi no. Yeah. Solomon akwa ba ko di Yerobiam, na ne baba so de dan Rehabiam. Emu divide two. And yebenya Israel. E yebenya friends Jewfo no. Yes. And yesa Israel for Judah for no nko. Abusu epo no du ekodi one side. Onko di friends Yerobiam. Hallelujah. Amen. O kan second o kan first Kings, men kan tamko. 1 Kings chapter 11 verse 36. Oh, 11:36 now. Now we are not also with you masa kind. 12 verses 24. 1 Kings 11. Verse 36. Me chawa de bi wa ha. O say na ne ba no. O say na ne ba no. Me di abusuako ba ko mema no. Me di abusuako no hye nkom na to me di abusuako ba ko mema no. De be ye. De be yo. Na kania atrom ma. Na kania be ko to atama ama mako David nti. Na Jerusalem punishment no. Na small koso punishment no dey punish no. Yes. No say oba no. Obedi abusuako ba ko mienu peso. Yes. Jerusalem kuro yi. Abusuako du na aka ne de be free wonsa. Yes. O say Jerusalem kuro yi mafa ene me yi afa. Sami di beto no ofa ahonkwa. Yes. Ene abusuako du ko di Yerobiam nche. Yerobiam so so mboso. To kai hwa chapter 12 verse 25. Verse 20 kan yanko. O see. Yerobiam abososom. Ko Yerobiam achiche seki. It Kings 12. Yes. First no. 1 Kings 12 chapter 25 no kind. Yerobiam abososom. Si Yerobiam abososom. Yerobiam achiche seki. Yerobiam says achiche seki. Na Ephraim be pop. Ephraim be pop so e no tena ho. Ephraim be pop so no kotena e. No ofro no ko cheche Penuel. Ofro ko cheche Eva. Penuel koso. Na Yerobiam ase na kuma se. Yerobiam se na kuma mu se. Afen na ahenie no. Afen na ahenie no. Ebesa ko Jacob. Ebesa ko Jacob. Om prema ne nko da. The big. Om prema ne nko. The big. Ti kwa be no be so be busu akodu na ho. O ti se oman free ko. Na yenim na so many free ko back. No mo ko ba fa die Nyankopon a. Kwa. Eno oman ye kuma beda ne. Oman na kuma beda ne ko Nyankopon nchen. No ma ko Abraham nchen. Kwa. Juda hene ne nchen. Kwa so e. No ma kume. No ma kuo no. O ma san ko Juda ne Abraham nchen. No ma san ko Juda ni Rehabiam e Solomon ba ne nchen. Yet ohina kuma tu ye. Enti ohina kuma tu yi. Eno o ye sika na ntwe ba. Eni sa na tini me be ye sika na ntwe ba. O ye na ntwe ba mienu. O ye ni na ntwe ba mienu. Eno ka kire o se. Eno ka kire on. O ka kire abusuaku du na aka ne se. Mo fra ko Yerusalem bia. Ma fru ko Jerusalem, ma fru akwa. Israel.
Hey Israel. Make a chance. Onyankopon. Okoyi ufiri bizo ba no. Akwa fucking papa. Wa unti wa amana su ba no. Was Onyankopon ko ufiri Egypt ba no. Onu ne. Onu ne bosum na odinesi wo. Onu ba kusi beta. Enye na nkofo tu bosum di wura so fi o. Wura ta ba na me nkwa. Onu ba kusi beta. Onu ba kusi beta. Eno de ba kusi dan. Ba kusi dan. Eno os asemi ene Daniel Santi shewe na Roman for benya wiase to me no peke ye. We don't come about was no we o kan wa was no of Israel for afa share no. Yes. And do ha. No me akwa share e fa e dey mo boso no. Strategy way na Roman for fight win the whole world. E kan ya so bia fie. E to ya so bia fie. Odo o man ni na mu bia na ofri lewi fo manu no. Kwaso e. Odo mo tisi so asofo. Tisi boso no so asofo. Yes. San strategy way. Creating afanti wo de tede o kan obeka ho what was den na yerebiam o said that ponna busumi toso enwochi no so se na e de ya fa sheda yes busumi ni de toso dudum say said that ponna yi na yudafo o mo de ba afode e wo ko tie so no so dia ko ba afode o so ko ba afode o busumi so e to mo yes how better and o mo de ba afode e ama na nchie ba wa ye why no eti nyagu ko declare om say mo ye Israel for no so ma ko di Yorobia machi yes ama sabrei mo so bosom dia me come why then afra Gentiles and you to din Samarias yes Samaria for nti Yesu person for dum yenu no obra Gentiles no osabra Samaria for because abraba Gentiles ne bon the same abraba na Samaria for then how won't you see that efe ne what you see hallelujah amen kwaso na me nkwa wasi it is an Yesu Kristo ya wo na Judafo no nkwa ne abusu mun hyeni Samaria krobiam wasi Yesu ka chesuafo no say mun hyeni Samaria krobiam nemum mun ko Israel fie nwan mun ko Israel fie waira no nchen waira no nchen ne busuaku du akwakodi Samaria fo akwakodi Rehabiam nchen amoma ti omo man badia 722 BC na sa hinian mu e divide oba de manti asiam onfane senka ya ji kwa Yesu aba mezi aba obeduru ya no opa wasuafo du mienu nom kwaka na asem a osemo mane nkwa mama akwa so na mama mfo yati asem na yen enye na bi ni papa po yen Izafo ni bi ekodi mama mfo ahyehyem kra no wosan po omo nso enum na mama mfo na te papa ne nkase wo ye wonders ti obi mu kwa pre so menya ayaresa free ade nkwa ne nchen omo ba Yesu meka asem nchen wa yenti asem kan Matthew 15:21 verse 21 koso ababawa bosunsun ni bi ayaresa koso wan ababawa bosunsun ni bi ayaresa ababawa bosunsun ni den ayaresa kwai Yesu friwo ko tiro ni sidom famo na hwe Kenani baby oh free patam ho obetietie mu sene se awrade David ba humi mabo na homboni bi ha me babai dodo nanso Yesu amoa no odofo be pa chew osi Yesu anyedan wamua sister osi Yesu anyedan wamua papa osi Yesu anyedan wamua no oso franza osi Yesu anyedan wamua no bra mo trust them na mo dem nya dem pe mo trust chicheske mo chicheske tade fo na mo nka jesa adumara kwa adum no wonu mu ani Nyankopon chan wanu na ade ka adumara kwa wati alaji gu sabese ubi gwa wanu awadi mi akumam opani senka amen wasi Yesu amia ma me no ena suafo ne besresre ka che ne se awrade jane kwan ma ne ko mu nim Yesu oba he no mu ntiase anomba Peter na dwum do wanyini anoba agyenkwa nche se Messiah jane kwan ma ne ko mami we odi yachi efri koko na chi emi ekotwa adwo da nyina ya ebe nyina na odi yachi papa we ba sesi awasane yare o ye Israel ni ntia na jane kwan won ko odi yachi o tietam di yachi na ntiam nso anu odin David ba humi mabo papa otiam a cheti jane kwan ma nko ena Yesu bose se awon Yesu Kristo Nazarene ni Messiah no ebe bua Peter se she Peter eye Israel fie nwan ya wa nti asuma me she nti asuma me Peter me kemanya wonti asia Israel fie nwan ya wa gina no Israel fie nwan ya yira ni nti omo ntani asuma me na nya dan enyama na mabofo wuti awda wanu
Me nam trust asem no. Dabi. Me ye printing press. Dabi. Ya to say ye ntini asoma no. Dabi. Eiza fie nya ayira ntini aye dai. Yasoma no. E te fie ye be twa adom num. Na say ye Yesu amaye ye pa. Enyi ye ti no ba ya. Esisen na na. Mi wo ko agima mama mu ni. Bodamfo yi me kan Nyankopɔ asam na. Aha, an na fe uba ubesua de. Yes. Say ye ti no ba ya e ba ni sign na na ye kan asam mama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Oba ni Nyankopɔ wi amabo. Amen. Hwade bi o. What's it? What's it dai? Israel fienya na ye ni tin yasuma me nya mama mu 14 ye dai. Yasuma me. Yasuma me. Ana oba ne be koto no say. Ba ni nu nsa no skai apeja. Me ko fie nsapan. Yes. No tutu bi ka no be so Yesu koto dwem. Everybody. No start say esu skills bi a woni ndia no. Obeyi esu no skills. Yesu ehun mo boy. Yes, me say. Aye, mo bo ati. Mi wo, obi so mi sumo. Mami pe si. Oni so obesuma na ka Yesu akoma. Yesu boss say. Ya ti kwa mi si ebie na no say hey mami. Oba. Hey mami. Enye fe. Stop crying. Jesu. Usunu nyeden. Enye fe. Ha. Unzi washina kati. Washina kati. Hey mami, kawani tu. Enye fe. Na usunu nyeden. Enye fe. Hey Jesus Messiah. Hey! Ashina kati o. Usu de wudi sa aka na akoma no. No bie na no say kawani tu na usunu nyeden. Enye fe. Usunu nya fe. Mami, usunu nya fe. Kawani tu. Wo pesa usua na ye makono. Na me di me mediane. Atuma mo nkraman ma. What a wow. Papa anu aya. I don't know. To be fun and him. Eno de. Yes, so per se. De me mediane. What force so be usu na de force me. Na me di me mediane. Na mani ye for. The money is ya for no. Hallelujah. Amen. And what me to be me mediane. Me to ma mon kramai ma. And the faith man come with the Bible no. And what the Bible na say. Say Old Testament. Or true ketchum say we nya bo fu am to man kramai no. Say na ye gentas na ye declare say that ye yan kramai. Now so for kramai like you. Or kramai like you. Wouldn't ya person who wa? So for say on 5 million. And so now one in ya kramai small boy no. Aba bulldog na nim. Yes. So for now we consultation fee no. Yeah. Was he agent as a young German? Yes. One can say German Debbie. No German Banu. I see the young German. What so far, Zan? How does it to happen? Why does it to oil? Why does it to dross? Why does it to uncle? What German like you? I won't know. Now we say it's young German. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Opa di mi wajim. Amen. Mama wunti asia. Amen. Munya zanwo. Yes. Enkama munya zanwo. Yes. Enkama wow munya zanwo. Ngye. Dog prophet. Munya kamai. Abe huwa. Usi tia 5 million. Sana wa. Asu no be tese odo ye bulldog. Ye manenim rough. Ye manenim rough. Oba di man tia asia. Kamai ba. Kebabunum. What's it? Opese me di me mediane. Pa. Atuma mo nkraman ma. And oba na say wo me brade. Woman you very good. Mama ni bie na no say papa. E wo me brade. Mama te Bible na say that when him say yen gentle ye declare say nkraman. But na no open him musra. Na dum dos e wo mu agurade. Nanso inkra mama no. Yen nkraman ma no. Ye dim proprowa efie awrade mo pro so go fom de bi. So for teaching ma won yi won tum say we kraman no. Mama ni gi no tum so e kraman say nkraman ma ni amase ye bedi di wo table no so. Dabi. Ye jadom ye wura no na table no ho. Na ye di atams ye da table ni dai. Ase. Improprowa. Improprowa na. E go fam no. E free table so go fam. Eno bi ni yedi. Eno bi ni tafe papa ma se bedi di wo table no so. Me ba se bedi wo table na se. Na Yesu se ne se. Yesu di no hu so bie ni obedi di wo table so bi nya dai. Ego fam. Bi nya dai. Ego fam. Kebabunum. Eno so ba. No ka che so ba. Ogidi eso. Ogidi eso. Ei. Enye ma o se de ope no. Enye ma o se de ope no. Amuru ha. Ne baba no hu ye ne de. Ofo kotu koteshi we ya. No de ada na ho ase. Ahwa ase. Oni adofo. Ma me no.
Jesus. No di what jet to so. Oh yes. It is abla with tieni. Say you abla with tieni. Efamu die numpo. Ebet masaya. Besa ya de. Sabra me na se futuro. Musu sabi. Nam de kofia. Ebet ma agemo. Bejo. We aboa. Papa krama. Musu amase manoya. We aboa papa. O krama wan kwasa na se futuro. Sakotation we fa na se futuro ase. Enti mundi dote no. Tira we mundi dote. We fa na se. Dabi. Me so tiri video na me hwe me ra ho. Na so for quotation we na check be mess o tiri na si dia. No mo tete wa dote. O mo tete wa futuro. Obi ni ko bon pen kwa ma ni ku titi onim ni ku wa mo onim sa de yiri di futuro ya nkwan. Meme diniama. Are ready for this encounter? Amen. Ya wem life more. Amen. Bra. I'll claim mine no. What's the nothing for track or di? Ay. And you see what claim any be. Or be a prayer camp. Yes, you daria. Na the one so na say no. Na in kama ni butu ho. No mo so mo no kama hu nsuo. Bulldog no. Just only a bulldog na shaga yo. And so for akwasha gaye. Ni to be oroba. Na mo sa. Small dog. Why you come out to say wow? Yes. Soon. Obadi for the sanka. Amen. And then what do you Amen. Then Nkwa jeda. Amen. And then na me nia wo tie bi do wo mo bi fulu sa. Oh. Obadi mi akumam. Amen. Me kai e friend saying et. Satan ni o de bre. And e ba pata. Yeah. The bread about pata will say that's a canopy samro. And my papa to me high canopy and say modu. My friends say I saw the be a crusade a bread and no way. Papa. Mube we crusade no a bread no. Some wabo and yasa dear chia. Mube jagu kroma sekru. To be a ma park ram quiet. Now so 4% church members. As a sample bro. Any a bread. Any come fee. I'm munumuhanti. Okay. What said that in shoes? Okay. No, they are petty. Apatana. So maybe you could say no. Hey. So open coffee to apatana. You to apatana ko. My bomb on the assurance. On the appetite blood. So they are petty pemproni now. Or you was a man on tea. Pemproni. Man on tea. Bread. Come and see. Hey, speed. Who beat me Bob better said yet. That's what you could be. Within a short time, no matter some pemproni to tooling. Yes. Not for to the car. This cannot to the car boot. Yapon. Obi my friend can just obey a fee. No baby. When you go for the bread. The world will kill fear na wa. Na a show nyasa se feja dey. What to? Ye na kwaso. O kramani yisu na adwen. Kramani bi hard. Kramani bi hard drink do. Obadiam na Amen. Wo hu mabo. Amen. Wo hwehwe adom akiri kwan. Adom ni se ye nka ho. Ose me ba me diem. Obekotu ba na kira. Yes. John 1 verse 11. Oba onwara ni diem. Yes na kasa no. Yes na kasa no. Yes. Oso oba onwa ni diem. Wo de tie jo kan no. Oba onwara ni diem. Wo de tie jo kan ma to 10. Okay. Ose mo kwa kasa mpa no. Yes. Enche Israel fo ayera. Na na mu fo de de. Mo mpa sampa no nko. Mo kwa kasa mpa no enche Israel fo ayera. Yes. Matthew 10:5. Matthew 10:5. Was do me na Yesu suma wo. Wo share won say. Mu mane nkwa mana man kwan so. Mu nhye ni Samaria ko biara. Na mum mu nko Israel fie nwan a. Why you run nchen? And about 15 so verse 21 was it Peter. Uni yenti asuma. You do feel now I run in chain. Fie nwan ayira ni nchen. Into no suma me. Enti ni asuma me. Na nyama mu fonti ni ede. Yesuma me. Ni Yesu Kristo aba. Say Gentiles no. Hallelujah. Amen. Was he declare say ye kramamba. Yeah. Amen. Amen. It will come Old Testament ni declare say munya abuafo amuntoma na nani. Muntoma ho na okrama no famo okrama no. San krama na ye ya. Yesu na be kire yase. Anye hu yan tete bread say ye na ye dai. Ye tie wo obo ade Nyankopon na nim. Obi no kan John 1:11. Was oba onwara ni diem. Was me ba me diem. Wona wo ye onwa ni diem. Omo ye me diem. Wanye no omo anyeme. Na afa dudu a wogi no dindi ye no. Pose say dudu a begini die no. O ma won tumi say. Omo tumi say. Wonye Nyankopon ma. Wonye Nyankopon ba. Adom ni nie. Yeah. Sana tedi a ona nani hwa mama. Yes. Dudu a begini die no. Omo so tumi, omo so meka Nyankopon ba. Yes. Eti adom ni say efe Nyankopon di
asampa no de ma Israel for no yes they say Israel for na poasam no dia or de ma ye enchantas and also for bi jam be catch us e buy ha na asesa kwan benzo am forget be na mo de akwa let us still yankopon ani wo Israel for no so yes ya when ani wo Israel for no so wo de bi be yi bible na kira wo se wa ma ye ntumi si ye nyadan ye yankopon ma sa quotation also for Sebu church members ni ye. O ma utimi so be Nyankopon ba, ni just so Nyankopon ba. Me quote 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2. Obeka se mi a kira. Was adofo. Adofo. Say there. What ya sam say. Ye Nyankopon ma. What ya sam say ya ye Nyankopon ma. Na de be ye. Hey! E ma utimi nya wo de. De be ye. Na be Nyankopon ma. Ye be Nyankopon ma pa no. Enya na di o. Ade nya na di. E o the rules and regulations ni ma. What timi this one what timi ayo papa. Yeah. It is a wusaka wanja we shadow. Yes. Wunya complete oba. I just want to be a shadia no so. Yes. Hallelujah. Amen. And now with my udano. And ya domini say. Big kahon. No kahon. Hallelujah. Amen. And ya did. And friends saying, and she shall be hiding. I'm praying. See you interest. I'm sleeping. Be a bit mad. I'm passing. And the person can syllabus no. Debbie. But now no. Ya bring syllabus nibi. Anya sa me syllabus ya. Ya de bia bring. Yeah. See yes ye nyare. Yes, betimi atwra. Na mama we bi obaye no betimi atwra twa no. Ye na koka. Nyankopon ma no. Any friend Adom. Say, won ka ho. Yes. Na fa de ya fra wa bam bi. Etu anya Adom. Yes. We ye prayer. Obokotoko. We ye prayer. Na bo fakwa. We ye prayer. Na bo kinfansa. We ye prayer. Na bo house of folk. We ye prayer. Now boy friend say as go da. Yeah. No ti ye. Now your frog blaster. I Adom. Praise the doors. Hallelujah. Amen. What dom ni say your frog blaster. Say my Bobby here. No more blaster ko friend ko no. Your friend ko okotra bench. Onya bi nyadai. Embo. And what you match say mo your man there. Yes. Na so je man ye. Number your mama pa. Number your mama pa no. I just justify your Christian no. What to be kwakobo. You so you good, you do to right side. You just so you good player to Bobby. Or be to quiet friend blaster camp. And so bad one on your day. Oh Mobi. Oh Mobi or Tom. Or body for the same count. And you find the children. And found to trim mob ready out pack. None want to let. And you can't say Corinthians chapter 6 2. Yes. Corinthians chapter 2 verse 2. Was it every seminar material? And to be when you have young say. Maybe a bless some material upon. Bless some of my Can one gas of media bless me to many maybe me. When I'm able to so yes, I'm Sacramento. And yes, I'm Sacramento. A bread, papa, Matem and Kawai, my bass, oh man, and yes, I'm sorry. Mijin Napo, remember, and coffee beans, some new. And then what don't bread, and then what don't bread. And then quite yet. Now did you grown? And June, some say, oh, well, last time, would you know, won't found? So for us, them wapo. Check me, Matias, what I'm sorry, penny. Tiaswa them, my brother, now. Now, when you are to Adom so, Mamma, do not do so for food. Mun say, Shadum, me yet. Me say, Adom and Nkwa Atemuda. Part 1 of them. Yes. Adom Nkwa Atemuda. To be catch us, Adom, the other don't catch us. What do you mean? Yes. What do we sacrifice? Adom? Oh, yes. Because I can say, are you a big thing? Are you a big thing? So by King Yakopadi. Wow. There is no God. So I'm so young. Would you tell ye? What do you say? I want to say about him. So what him sacrifice? Say about him. So Timmy Yakopodi. Eh, what do you know? Now, little bit of the Shadian so. Yes. I'm with my baby on my Oba Mapa. To say, Yanway. 1 John chapter 3:2 no. Yanum. Was it Adofo? Adofonum. Say Sabra ni kasai. Ye Nyankopon ma de. Ya datu ye DC Nyankopon ba 1 chapter 1 verse 11. Nanso dia ba ye. Ne be Nyankopon. Ye be Nyankopon mama pa no. Enya nadi. Yes what kan we de wanu kan. Na wo besi. Debi. What de wo be fufa niam bi. Yes, you share that. You share that. Yeah. I want to go for me. Omo ya advert na. Uti advert ni di. Terms and conditions. Yes, oh, we are see our friend where we need Uba. Unsabeka. Yes. No, mom. Terms and conditions apply. As you say, we are there. At home. Thank you, Sandy and Co. Hallelujah. Amen. Who do you we are? I thought we should share one. Yes. It will near with you, none what don't yes. None on Quadia. Sister, and for 10 years of one. Debbie. And yet,
How? What do you want to Adom so I do dog Nkwa? Yes. Ho ba che wa Atemuda. Ni kotu ba wa che Isaiah 28 verse 9. Okay. We dey tie nsam yan krofo kan baby. Isaiah 28 verse 9. Verse 9. Osna ebe so obia. Esu komode no. Munti asem we de pa. Mo ye. Ene. Osia Adom no. Abaye kasa de ama Christopher. Ade do ni Adom no de ba je. Ye wa Adom ase. Ye ni mra bi ase. Adom ne ye wo mu. Adom na no de ba je ye papa de ntimi nya papa bia. Wo ye sa o hye onua no kutupa. Unima me ka kire wo. O mo onua na tra boni what? Manipa ni hu so practice papa ye obetimi ayo. Yes. Adom ne bremu ni se ese okun wa chena onku. Yes. Ese okun nya sia onku. Na mo hwe na se wo toto ne ma ase dia. Onua we me ka se mi nche wo Nyankopon frɛ nipa. Okay. Na on child on find and child just like that. Tra. Ne sum no enye magiri Debi. ene pan. Debi. Ne sum no nya magiri ni brodo. Debi. Uni ma me ka kire. Enye kokko ni to gbe. Debi. Wo de we de wan pa na o wa dum chen ye nua panyi aye friend Lord. Okay. Yeah. Lord. Wow. Sodom and Gomorrah say Sodom. Yes. No bad de Nyankopon akoyi Sodom. Akoyi Lord. Ne yire. Ne mamienu. Yes. Omi ni pen 9 and enya Nkwa. Waji omo e. Yeah. Waji omo e. Mo pie fi kro no mu a. Omo do get na no say obi ahwe no ahwe na chi. Yes. Rules and regulations but Or the rules are there. abata ho. Also for church members ni yo. Hey. Waji omo. But person him so no ana. Or the rules and regulations are back power gia no. Yes. Waji omo. It was mo kono bi ahwe na uchi. Wa ba yo chi bada ni nchinsi. Yeah. Waji ewe. Toma duma ni se omo hwe manim no mo ko. Yes. Na not. Ne yire. We are saying that what you na hwe na chi. No ada ni nchinsi asa dia ye test. I'm a lot. Then the mammy, because when you the pardon in Chin, you don't say that you come more. Now, more can what you mean him no for Cobio. What you any chance of showing anymore? What's what I need to be? Now, Lord, I so fighting or even so free. Needed to come. Now, the mammy and what I need Jimmy for me, and no one can mammy, collect us almost ready. Almost your mammy, almost your mamma, Madame in Chin. Never pay even Colamian, we teach them what to no me equalize mo crumble her party. Yes. What you call it from? Yes, my brother, and quite away from sure, and quite away from. And my coming in that out. And quite you be said from Debbie. I will give you come near Joe, yes, I don't want what be tea so near. Oh. Sabre, mother, your ma. What you don't quote me teachings? 3 years. Just say ya swedi. Ya ba ya ma. To bunu si ababo. Yes. Me go to first John. Was ya dofunum. Nyankopon ma de. Ya tu ye di si abe Nyankopon ba wo ji agi ya swedi. Na so de ba ye. Na so di ye ba ye. Ne be Nyankopon ma. Ne be Nyankopon ma pa no. Enya na di. Adom no why? E te fe quotation from chance Isaiah 29 verse 8. Ebe ye wo se. Was it and Adom na bodi mani atoso no. Ebe ye wo se. Obia. Ekomo no. No so da ye. No so da ye. No rididie. No didi ko bi wo da ye wo di mo. No be nyane no. Ana. Wo di fuo. Wo twafe nkwanche niti. No, da ye ni mo na komo di no wanya fufuo pa no wo di ana wanya betia bie. Ana wanya apala bi. Ana wanya banku bi. Ato. No wo di no da ye. No be nyane no. Na ni su bete no. Na kom da so de no. Na wa che bi ansi wo. Empty. Banku bi anya empty. Ansi wo. What be na say? Yeah. Mo so da ye. Mugu so da ye. Ana so bi eskom de no. Mo so da ye say mo. So da ye say yeah. Atemuda bedu mani so wachetem no. Yeah. Na bibi ansi. Mo so da ye. Yes. O se sa na ebe yam. Yes. Ebe yam say obi a. Esukom de no. No be so da ye no. No wa so da ye no anya nsuo. No nsuo. No be nyane no. No obi na ni so betete no. No wa pop it. No wa top it for nsuo ni bi oni dem nsuo ni bi nya dai. Eso os ana. You know me so da na me num nsuo yi. Na na me so mani so temi nsuo bi ani yi. Mani so betete na nsuo bi ani ho. Mani so betete na adom bi anya dai. Eni ho. Sana na ma me fo be bredi o mani ato adom so ma dai. Me na me sure ba no. Me a printing press. What's
so see my Bible. Emi yama wo so for kasa me my Bible. We are so for no kabia. Emi ya. Papa. So wo je wo church and ko free ni panchan. O ko Bible school. Na ko tena ho. Wa man Yakobon frau. To ni divine. Se be bia dwunim. Da bi. Some more hat second couldn't tell. Kasa na me kwa. That's my fault. O se dai. Me kasa. Ka adofo kasa na me okwanjuma me kasa ne ha no. Ena ma senka. Eni asenka na wuti fi apostle okwanjuma. Am fa dependence. En fan kotutu obi hu o. En fan kotutu dependence ha ho. Ana defa wo bi ko ji fi Bible school dia ni bia o fa toton. Na mom. Wo di me compare mo dia odofo enso sua dem no so. Yes. Kwa Na mom no. Enam honhom. Ene to me yi Ene to me ya wo Yakobon dia ma ye no. Na mo gidia no. Eno na gidia wo bi be gi asam na me Canada no. Anyira independence. Ese be sa wo be se wo gidia ni be gya nyame dan. Asam so. E be gya da wo do ko gya de osofo bi akosua. Yeah. Na mom no. E be gya Yakobon to me so. Ene ni nyansa so. Ti mi si de bi mo Bible nya dan. Enkasa. Onanyen. Tia de oni ato adom so. Mo na mo ntia na mo nya adom. Titi ma ra ade ane de adom ala kwa. Na kwa mi sani so atibia ba. Ko Zai. Adomo na mi ya. Ene de ya bro. Jama bro, ba bro. But ade obi enu obeti. Adomo ala kwa. Ezio za uzu ni ma adom. Adomo ala kwa. Ade no zi anu anu de beje yin. Ade sofo ya weje. Obro. Kaki so kwa Obro. so bro. Kwa master ya kwache. Obro. So bro. Na nze mego penyi o wazi e gro no so obro. Nyenye ya manza. Yina dukada ya. Adomo ala kwa. Hedo mo kire. Hedo mo kire. Hwama no ni adom. Adom akwa na adom na ade gboro no. Won fie na wo se no. Yes. Yes o di Yakobon asha dia so na ade gboro no. Adom no. Wadom na wo se no. Yeah. Me say Adom nye Nkwa Atemuda. Yes. Sofo ti aye. Adom nye Nkwa Atemuda. Yes. Ide kotu Bible na kire wo. Yes. Ma kire wo Adom no se do fa so share. Yes. Hey, me wi am hye mi o. Me kotu Bible ya na me yam hye me. Okay. O techi ma me ya de wa. Kan 10:16. Se we be kan Gentiles na John 10:16. Okay. O de Gentiles 10. E ko fra. Verse 16. Ti aye. Yeti obadi Yakobon Asa asem. me nka say. O say. John 10:16. Mi wonyan fofra. O say yes na kasa. O say dey. Mi wonyan fofra. Me wonyan fofra. Won free eban mu. Omu free fa. Eban mu. Omu free eban ni. Omu na twase me de omu ba. Omu na twase okofo mo ba. Na omu nyina betie me ne. Na okofo mo ba no betie ne ne. Na ayekuo ba ko. If you phone na wo ban ni mu no. He phone na wo ban ni mu no ada no. Eni Israel fo. Opeke mo Old Testament. No dem ko ban ni mu. Ana Yesu ba no se mi wo nwan foforo bia. Omu free ban mu. Omu de omu ni ban ni mu. Omu so de twase me de omu ba. Twase me kofo mo free ban na chi. Na omu nyina betie me Na ne. me de omu nyina begu enwanbuo ba ko nu. Na ayekuo ba Na ko. omu yekuo ba ko. Ene ohwefo ba Anu ko. ohwefo ba ko. Hallelujah. Amen. Ekuo ba ko, ohwefo ba ko. Amen. Amen. Anu se eban no. So di bi beba mu dia. Okofo ma ba. Yes. Omo yekuo ba ko, ohwefo ba ko. Yes. Odofo emu odu. Yes. Na wonte ase edi. Me de obekọ ba bo. Yes. Nya kwahwa asemi. Se de be abeti ase ye papa. Ebi se adom no de ekura heaven. Anam so mecho se adom no, enfo ye ngura heaven. Yanko Ephesians chapter 2 verses number 8. Efeso huma. Etemienu. Koso. Ichemu oye wotwe. Koso. O se adom no odinam gidie so agye Nkwa. Se adom no nam gidie so de adan. Agye Nkwa. Adi agye ye nkwa. Emfi mu ara. O se emfi ara. Eye Onyankopon achade. Ayo Nyankopon no de ache ye Gentiles na kwa. Emfi obi anyuma mu. Emfi obi na se we no ye we nti na Nyankopon ni ba Gentiles. So David. Yeto obi enhwahwa no ho. We mamu ni ahwe no anya tu no. Na ade a oyo. Ayo no obo ade na ade a wayo. Obo Yesu Kristo mu. Anu ofa ne doba ne moja no so odi beji ye. Amanye opa wasiesia to o ma nyina. Opa wasiesia to o ma nyina babam. Ete mun kai se. To refer ye Gentiles ye kai se. Mun kai na mo yama na mamfo. Ya friend say den amanamamfo. Ewo honam fam. Ewo honam fam. Awo mo ye from twetwetwe. Ano mo de sik kai twa mo ba ma no. Omo from mo to Omo fa ye Gentiles ne say ye mo to because ye twa ye ba ma. Mun kai se da bi wo no. Kai se biribi atwa mo no. Na mo ni Kristo me Ye ni Kristo ni twaka to refer our Matthew chapter 10:5 Matthew chapter 15:21 adenti ya Matthew 10:5 Yesu she asuafo ne say mo nkwa amanamamfo nkwa kanya me asam nkyerɛ wo. Yes. It is ye ni Kristo nya dan. Eni twaka bia. Eni twaka. Ma me ni Yesu ka kyerɛ say enye fa so de ne manua ne baba dan enkraman ma. Hallelujah. Amen. It is ye ni Kristo ni twaka bia.
Namu ya nanafo. Na ye ya nanafo so refer di wako. In fact, the book of Deuteronomy 14:21. Okacho se unto abuanfu ni fama dan. Onanani anadan oho. One quotation can send me onanani and oho. Yanko babu no e. Osnamu ya nanafo. Mu ya nanafo. Munye Israel mema. Be yen kaisa mama. Namu ya hoho. Me ya hoho. Yes. Ye ya hoho. Ye ka Old Testament hoho no a. Ye Gentiles no asam. Hallelujah. Amen. Babu ni nyabotrema no be ja no wa ma wasua. Yes. Nyabotrema no. Yes. Na nrahye. Onse bi di nsam na di. Ka babu mi na nkwa. Namu ya hoho. Eti hoho na okom wasem Old Testament ye Gentiles and of hoho. Awo bosha pam hodo no. Bosha pam hodo no ye nkan obi. Namu ni ani da so biara. Ye frɛ ye kani so a. No declare say ye one punch a obeku ye say nwan. Muni Nyankopɔn bi wo yesi wo Nyankopɔn bi wo wiye we ase. Na afɛ die. Kristo Yesu ye gini di ye wo. Papa ni say for God so loved the world. Say do kan no. Say do Nyankopɔn do yes what did the ball wo no kro no mai obi obegina di no. Wa nye obenya dan kwa no. Ye gini ba ni di ye ni di. Mwenka mu achichi. Ye wo kro na chi no. Munam Kristo mojamu. Ye nam Kristo mojamu. Aben. Ya ben. O boasi awuram. O boasi awuram. What the Kristo mojana dom no dia ya den. Na ade wo ben ade awuram. Dabi. Wo ben ade awuram. Dabi. Sa wo wuram dia mun ti asem bi o kan Luke chapter 13:22. Luke 13. Yes, mojana dom no dia ben fi awuram. Wo so for take me mesini munu. Say Nyankopɔn adom no aye adwuma pem baby. Yes. Afi awura kro no. Me si adom ntimi nyi nkwa Atemuda. Dabi. Kababunum. What's a protein? What's it dey? A protein. Abraham na me nkro class church. Yes, Kristo na me nkro. Eni class church. Onam so ko Jerusalem. No, onam so ko Jerusalem. Obi se ne se. No obi sia ya je kwani ka chere ne se. Awurade ai. Ona obeji wo no. Omo a obeji omo nkwa no. Amu ye kakra bi na se bebre. Yes, ka chere mo. Awon ya je nkwa bi se ka chere cruise ni se. Hwe. Mo prince Chale. Mumprio. Na mo show protein. Na mo share protein. Mumpre struggle to the narrow gate. Na me se mo sa. Na me ka chere mo sa. Eni pepi. Tie, ni pepi. Ebe hwe so me she. Ebe priso be wura kuro no. Na so mo ntumi. Na so mo ntimi wuram. Ah, wo se ya de adom na baje. Ye de adom je dia. Ene ni pepi. Betimi awuram. Ye de adom na baje ni pepi betimi adai. Wo se ni pepi be pray. So me sha hwe se wusi akyekyere me ye ma hye me etime ka won apre no ho wo so wutie mu ka won apre no ho wo so abaje de wo ka won apre no ho so fo te mu ka won apre no ho eti de wo yei wetime awuram de mu yei wetime awuram ade na mo kasa okwa de ye ma kyekere church members so for a mentis akwa ne de tie no the bible be wura hey nyemio da bia Nyemio, what's the pepi? Say pino cow, many are called who count, but few. Yes, I'm no. You bet me a joke. I don't know why. Who tell me out? Fashion trips or quad mine, or body in your papa Nameso. Ya when I'm so catch us, I don't know. Oh, sen, higher. What do me? I yet make come. Yes, what be with me. One abagin again. Ujini di not me nyam nkwa utia ye bis ba gina di na wo yesu an just mokai ye di to Simon saso oda ne saso papa ni sha no so be ka intasa yes intasa mo be ka no bi ani oje to say look chapter 2 verse number 32 what say can you be man man so atiye what say pacho 50 ne me 25 number okay Simon Osi, Nake. Obedi be Jerusalem. Obedi be Jerusalem. Your friend Simon. You didn't Mr. Simon. So you pay tonight. Send you what tonight? Offer the No, or the check is there. Israel children. Hon ko ye chere pefe Who ye chere pefe say? Oh, ade fe no wo hunu bi. Jesus o Kristo ye ka answer. Ajenkwa be say answer. Hon ne man so sorry fi. Hon ko peja ne kwa transfer fi. Aborfa Yesu dan fo no. Dana ya wo ajenkwa mizan ne na watwe pepe ye de ne ba so dem. O mo de na say dem na tiama. Ye me say dem na tiama. Ofane ne to na ba so. So for penyi Simon oji papa yi to ne nsa so o. E no shiro Nyankopɔn nsa so no opeja ni ti no opeja hwe na ewiem no ohira wo ba de ya we se Ewurade Elohim ya we afa na wogya wakɔ asomdwe se de me se nwura di nkwan de ebetumi nie se de wasam se efise mani ehunu kwagya wasiesia ma no da me nsa izu o kane be mama nyina so tini aba nkwagye no be se o man Israel ni monyam ye be sa be se o man Israel ni monyam no ni o ka wono hono do kafa ye agye nkwa me ya na wawa ye ne papa ene ne maame Simon Shaw wana Simon shira bofra no
And I catch him say, as some was a kind of say, share, abofrey, yet next war, yet the next war, I'm a in the public, and almost sorry, but your baby, yes, what yard day, the best way in a yard day. Sorry, it be sounds which you know what this will be a engineer by a ginger money for and a ginger money for Nkwa. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Sister, one getting a sharp, yes. Now, ginger Nkwa, ginger, do my shares. I go ginger, and my wife, and Nkwa. Na so for koye ungije no ungije ko ja ton so dia madim wawu yes pa madim wawu yes madim wawu lukudem nanu wadomre amen mami kotu asem we fan chirawo ye ko hwe die bi nyankopon ye okay yes kadie bi awo John no Romans chapter 11 Romans 11 verse number 1 yenti obo de asem baby adi firi wo kire verse 11 yanko verse 11 no wasi eni da so pa wasi dey eni da so pa na afemi si won su ti se wore hwiase oso mu sinti so mo hwiase debida obekirem nemum enkwaje nam won tra ho no so abeya manama no de eduani ni se eribema wa twini nkunu eti patcho TV for bufa ntuso mame yes eduani ni to hwe TV ni so a bo se dua wodom yenu ba ko ya chiro Israel hodai Israelites ya choba ko Israelites ba ko Gentiles yes ya choba ko Israelites and ba ko dey Gentiles okay it Israel for dua na si wono yes ana amanam for Gentiles ye dua na si wono yes ti abosunsum dua esi one side yes ana oba de ya wedua so si one side yes okay eti kankwaje yen ade nyankopon ma ye Israel for no omo nsom no omo nko na Gentiles ye nsum ne yanko okay obi anto no bo no hwe teaching we yi osofo bi ka cho say ye di ncheche ma Israel for ye yen kan ho a ka che ne sa apostle kwa gba so hwe ne ho yi pa no na ni so biri no a o ma ne so nte no yes eni Israel for dua ntibi so me di e kire wa ti dua ni o ma me sama da ma sa di ato so ma ko o kan what's na afemi si afa o ka kire what's nti se wore hwiase asem ni Israel for no bia ngi Yesu anyedan endi odofo Israel for Yesu di a kama mum ni bi ba kokre no obekọ heaven oh yes kama say out ozo awe me out na mu Israel for gi o ma anyina ani no ana se sa na te dia walusu yes nkofo bi ti sa na te dia uni obeya de bi wa yes ye ni Israel ni awanya ni bia ni awa na fidua no ayedai ya wa na to fam di me ya de bi wa kire mo okay Israel for ni o mu nyina to fam okay na ka no mo hya ba bi o mo budua no si ya wa mu nyina gu fam ko wasina nemo enkwaje nam won tre ho no so na enkwaje no na won tre ho no so na mo tre ho no so abeya manaman no de ama yen Gentiles ye benya ba bia hye o selection se ama wa twiniku o selection wa yen Gentiles ni yes e dia be president Israel ni odu atemi ye wa me say one way to heaven yes because you say so yen Gentiles ye way na so Israel for way dia akadua mienu na si wo no obaka che yen fedua na ho nko yeah but oyi efidua dada no amamu fodua no no dia be hye Israel ni nanan che say Israel we su Israel ni we ye krado e no su Yakopon no ti Yakopon twedi ampona samu a ke ye wan nya dai ye wan to fam no ama vacancy abedai abedawo ti hwade bi ana wafa wo mama mu ni no okay ana odo wa be hye Israel ni dai anem very good eti hun say flowers we nye ne kala ni yeah na so na be sha ati se wo kwacha kokore de okay edi fi nwuram ana be frankokom okay onya kokko debi ofie debi oye nwuram den akokko oye den ne na wo be kire so oye den oya kokore de yes eti mama mu ni no ni ye na be hye Israel ni we den anem efetie ya ba beto aso yes mama mu ni mi so oden oni yeah ye na be hye Israel ni den anem ya to aso nyanko wasna se wan tiri hunu dane wiase ahonya wase se Israel fo ntiri ho na ya wa amafidua no aba ye wiase den ahonya de ma se na won so hwan no ama Israel fo so ayeden ahwan ano obebo Gentiles ni musalashi eji se won so hwan dane amanama ahonya ana beba mama mu fo ye nya vacancy wo mu so wo mayo no aba ye so se ye dibi ye den ye beba nya ba bi ahye yes hey ese wusi akekere me
Say me show be an we read you and the sea. Yes. Eti mama mu for you and the sea. Yes. What? Was it? Now, so once you dani amanama hunya wo mo ma ye be chane sara ye do ba di na se em so obi ahwenu ya ne kakra wi if ye mra me so kakra fi eti na mo amanama mufo o se mo amanama mufo na me kasa ma kire mo na me ka we ya kire mo esa se me amanama musumafo nti ma me tie yi me kanfo mi so me mama mu ni yes eti mpese me kire me man mufo no mu hunu nyame som no yi say bia de be ye na yi Ghana fo amutie mi memma won wo ya me hunam atwini nkunu me ankasa me memfo ni amamamfo awa kwantom nyina ni abom so na magye wo mu bi mu nkwa na metinye preach me ebi mu ayede anya nkwa ewo ba bia ye be hye yes odofo memma so fo bi nada se we ye di me Israel nka ho yeah ya ma ye dua bi se ye ntare ho oyiye fi dua dada ne ho odi e be tare dua fo Israel fo dua na ho eti nyego ponche se osom fo fro nya dai emma ye Gentiles Debbie missing be careful our Sunday worship ho yes me bi sa kwashi asem ni me sima beto aso yes wey Israel no ni yes no sha no wa oni yes ni dabre no o wa no enhye wa nyina no di so yes eti mi sa kwashi ye yi ni firi ho okay na wo be hye na nan ya enye hye to na obedi so eno a if I didn't na beso ka chef so no Jesus no tia no go Saturday na go Sunday ebe enye yi bia kro na ho munku osoro a mbako munku odua na so obadi hu yemobo efeti quotation no verse 16 wo bo amanamam fo kokko obo ye Gentiles no kokko se abedi kan no o se wo che o se dua wei eye kronkron a dua wei ye kronkron a na eto nyina ye bi ne to ni hini eye kronkron na se hini ni ye kronkron a na se ni hi ye kronkron a dia man no so ye bi ne man ehye wo o etuatua so nyina eye kronkron na se dia man no bi abobu ano se dia ye o fe de kronkron dia impo wo man ni bi abobu ne man ni bi atimi abu atofam na wo wo ye wura ngudua na wo ye dua bi o yusu wura ngudua dua bi na wo ya fawo wo de wo frashem ai dabi o se tare dia no ne wo de wo frashem o dabi o se tare dia wo ne ade ko wo de wo frashem ye de wo fede ashem wo na wanya ngudua no ehini mu ansuo ni bia wo ati nsuo de free dia we mu ba mi na abedan wo benom the pastor ya prophecy o he's talking about the doctrine and so na is an indisu anu na wo Gentile no so ba dai wo disu and then na person catch him say so ye dia na so is for there and then na person watch me sa hallelujah amen and then na person watch me say so ye dia and na so is for there yang catches ye trade dia no wo Dabi wo yi free dia no de boss na sha be sham yes edu gidia no do be sha ni dan and then I was when ngudua ni mu nsuo ni bi ya dan enom eti ba ya dan kana wa ho odua no ho na sa wo ho a wonim na ye tu no na me de we be di so we bi so enyawo obecho se nyawo na wo so ehini no na wo so hini no na ehini na so wo ehini na so ti hini no do ba command wo no na se wo di so yes wontimi kwata de dua bi so me no de bi pani eh ba se sana Gentiles no ya so for dia mayen obi aye do pa so for tia so dem owayire tactics owayire na so le pench no owayire won to fin kwakra owa na yo mrewa na wi asaye de ye tu be shia Ghana brand any maba but me boy ai am fin fan ba ho se de enwa na me megum ye de enwa wo adwama yo se pacha Christo ni bet mi sha short skirt no more open the front open the back open the side and side no pet na ni achi asai obi timi wi anya tubu no wi anya to agu no de bi ato abesia tin ewurudu we lie obi timi pet na no kwasa bole ka confirm katati so ase de